All right, Pagania. Please introduce yourself to Amapagani. Danke Pagania. Pagania leli Pagania elikhulu lase Eastern Cape. Kodwa lihlala bethembisa eXobeni nguKhanyo kaSamela ngonyaka ozofaka. Danke bhuti. Beautiful performance by the boys Pagania. Danke ndoda, beautiful performance man. Noba nifike late stadium. Kodwa abafana bayadlala. Bavala amanxeba. They closing the wombs from last week's. Yeah, kodwa ke namhlanje siyibethe kamnandi konke ukuthetha kuphelile. Next week sodibana neSundowns. Soyitsakamisela, soyibulala. Bhuti soyibulala iSundowns. Yeah, mera. Kakhulu. Over. Kabuhlungu. Yeah. Ungajahi. Ungajahi. Siyobulala iSundowns next week. Danke bhuti. Thank you Pagania. Danke bhuti. And then man of the match? Yeah, next week. For today. Yazi mina man of the match yami today. Bekwelento noMoremi. Unfortunately bayikhuphile. Man of the match yami namhlanje uMoremi because uMoremi unala press yakhe. Ufaka stress ebaleni uMoremi. Ndiyambona opolice ngabe ndiyamnika kodwa ndinika uMoremi. Because uApolice umlilo. Uvuthisa ibhodo. Lokho ngaphakathi ebhodweni. kunomuremi phakathi amanzi ayabila vuthisa umuremi danke phakathi Pagania, bopa. ndoda